Zdravo ljudi, Turbo ovdje. Danas ću da vam pokažem jedan tutorial kako da napravite Matrix. Znači ući ću Matrix. Evo ovo je Matrix. On navodno ubrzava vaš procesor i ako igrate neke igrice koje se teže otvaraju ili nešto tako, vi samo pustite ovo i ovo će da se vrti i osvežavat će vam procesor s vremena na vreme. Tako da, hajde da počnemo. Znači, ovo ću da vratim ovdje. Sada ću da otvorim Notepad. Znači, odite u start i ukucite Notepad. Nađem na Notepad. Ovo mi je nešto ne znam ja. I sada prvo ukucate znači gdje mi je mi je ovdje, znači to je da se sve obriše, što je u ovom delu. Čekaj, ja ću malo da povećam font. Evo, sad ću malo to da povećam. Sad ću da bude znači, @eco. Zatim ukucate color 0a. Znači, color 0a to ti je, čekaj, zaboravio sam deo, tu možete da ukucate pause. Kad ukucate pause, odnosno pause, dobit ćete ovako sve. Znači, ja ovdje nemam pause, a ovako odem u edit i onda mi tu sve ovo stoji i vidite, ja odem ovdje i ukucam pause i save. Sad ćete da vidite, kada otvorim Matrix, press any key to continue i onda ja pritisnem na novo pošto. Naravno, na vama je da vi smislite kako vi to hoćete, ja ću naravno bez. Color 0a, znači onda ukucate mod 1000, to može da bude i mod 10 i mod 100 i bilo kako, samo da bude kao veličina. Onda dalje ukucate 2 puta po space, ukucate 2 tačke A. Sad to A, to ti je samo kao smernica, a vidjet ćete kasnije da to šta je to. Ukucate opet eco, pa onda otvorite kao procenat, ukucate random, pa onda opet ukucate random, mislim ovaj deo, CTRL-C da ga kopirate i CTRL sve tako da se ne stigne. Koliko vi hoćete, pa onda ovako, i onda kucate opet gotovo, pa A. I to bi bilo to, sad ćemo da ga saveujemo, save as, ne znam, Matrix 2, sad da vidimo, da li radi. Ako ne radi, vratit ćemo se vidimo kad smo zove Matrix 2. A ja sam nešto pogrešio, sad ćete da vidite šta. Treba, kad odete u file i kad kažete save as, morate da napišete, na primjer, matrix2.bat. Zašto bat? Zato što je to pokrenuto sve u cmd, command promptu. I da bi cmd mogao da otvori tako nešto, zato postoje stvari sa .bat. Znači, kažete save. I sad će ono da se save kao .bat. I onda uđete ovdje i evo vam ga Matrix. Eto tako, vidite kako je to dobro, znači ovo ubrzava procesor. Ja bilo gdje ovdje sad uđem, mogu kada da uđem bilo gdje on će duplo brže da radi. Vidite, uđem u release, uđem ovako i ono brže radi. Eto, to je bio naš Matrix, kako se već pravi. I vidim da ste uživali, ovo je bio neki kratak, znači ja nisam to neki gameplay. Naravno, znate da sam snimao Naruto Shippuden, ali to izgubio sam save file, tako da sam ipak odlučio umjesto Naruto da snimam ovo. A ja ću da probam opet da stignem do onog djela sa Legend i ono sve to sam počeo prošlom. I onda ćemo da nastavimo sa Narutom i sa njegovim avanturama. Do tada, čao!